Shalom wadita, saluhutna, damang renang, haha anggi, nah humparibot keberkasan goan itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat kita, saluhutna, kamanginang, dabe pampurasan masin hami buku edeta, semana somal, hami, lima asar rupita jolo mengede, mangguruhon, manang nama rata-rata edeta. Itu hari Minggu tanggal 10 September 2020 masuk mahita kamanginang tu minggu napa 10 paton dung trini tatis halo moho Jehovah doh memulak ni perjahat Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik ima topik ni minggu tak kamanginang agar selanjutnya kita mangurun ya karena semanekan tombol subscribe dope untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, like, tinggalkan komen, di share kamanginang, boleh mengerequest lagu. Kamu lonceng notifikasi nih, soalnya ketinggalan kamu lihat uploadan terbaru yang kami di buku edeta. Rak mahita mangguruhon nomor jolo do kami Boru Simamora, sian buku edeta nomor 526 ayat sada dohot ayat 2. Buka mama sengok kamanginang sia nomor 370 sia ayat 3 370 sia Holland ayat 3. Ayat 2 sahatu tolu 304 ayat 2 sahatu tolu.
telah mabuka mahita kamanginang sa nomor 450 ayat sada 2. 450 ayat sada 2. Agak sona sulit oke kakak ditolong kamanginang. Tak mahita mangurukot. Walau berusia ayat sada. Kami tak kemenang senomor 514 ayat sada. 514 ayat sada. Dohot 2. Seluruh doa namamu hatur
majolo ujung ini parpurata di partikenon totoma tuhata na mangaramoti kita na padahon ang kamara ng parsahi tulisan kita sa loob ng kamangina kanyang mas tayangan kita asaboy kita di minggu na ng rojo pamuse di bagasan na siroha di nalaw pa puji-puji guar na tuhata di madi ade minggu kita na somal hanya lamangina salam siap madita saluna salam horas tuhata mangaramoti Shalom.